Namain Chew Hazik Rosiket, Tinkum Changnazang Kaizemadai, Damai, Hagig de Rinsa Ibesiabe, Salyagai Radley. iPo channel ge hagoza active to lakzigen hai manaza railang bege kulun be ki gai delay namai incheu kyu loi gai ze pet ka kadai be ndi kyu ge achang buita ne hagoza active to rahange te gulei ze ka chebe railang be te ze hai manaza salya gai delay Northeast State Assam ge hanai kum Lok Sabha election bam bege Muslim gu bebau AIUDF me Ketu ngam lakta delay pose gena Assam ge chuna AIUDF gena MLA tabam pungze bambepe Aminul Islam ne pathabam party gu primary membership gena sauluze tethlei zeka chedlei Assam ge Lok Sabha election bambige 2 lakh tabzi gena zai Aminul Islam ne bugu resignation leisize AIUDF ge psuite bepe chief Badruddin Achmal Zanznai Hamamai ge pechangai delay zasali zai Assam ge Lok Sabha election bambige AIUDF ge psuite bepe leader chief Badruddin Achmal du Dubri constituency ge Congress gu candidate pe Rakibul Hussain ze ngamlakti thalei zasali Zan Assam Jorhat ge Congress ge na MP hange klangai bepe Guraf Gogoi ne saze Congress party me bone Indiaram ge suikelung ketuze de se I ze ngopuina ketuze lungbe democracy benai Indiaram go hingdi se ikak sangbe constitution je nri pejang gum chiler hange kamkeu gaile ze sale Zaine chuna tinge Northeast State Manipur Zirbam district ge kaklebe pet bizigine Zeme rme pnui kringbe nri pechil hange Assam Kachar district ge chunarya kachang bege mina hai srugya me pagyut kaize lalei zakachudlei zai Manipur Zirbam district ge nkime zai kukime lungmra meze plamchi mang mehnam kya spy mera mene hutimra rep kai belei zesalei Zain Assam gu Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne saza Assam ge tingkom changna je angkai je srokom ge Assembly gu election bam ge chuna Assam ge Member Assam Legislative Assembly ge seat plane haike je angkai je srok bam ge BJP manai pnui je ka hrome NDA mane seat Rex kui mangna haiket si dui pet kuleize rang to gai zelali za Assam ge Lok Sabha election bambege BJP mene sit kreuze ket ge kanta bege sit skui dui petle zane paka ge Assam gu Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne chuna Northeast State babam ka chamcham Nagaland Manipur Meghalaya ge NDA BJP me tatibe Lok Sabha election ge 2 lakh ti blam ge particular religious rasi lam gine BJP NDA meja ingize vote kai ko lei ja cheuze sapet blam ge zemena ge ki mena pnui lungwang changmak tale IMD mena saja Northeastern region Arunachal Pradesh Assam Meghalaya Nagaland Manipur Mizoram jane Tripura jai Sub Himalayan West Bengal Sikkim ge tingkai guigu jai tingru inchi sangje nchekyu jikreu gena kreuze madai lungge ruigulei zakachudlei Sub Himalayan West Bengal Sikkim Assam jane Meghalaya Arunachal Pradesh Nagaland Manipur Mizoram jane Tripura ge tingru inchi sangje ruigulei zakachudlei nchekyu je kreu gena kreuze kachum lungge jana kreuze madaira jana tingru inchi sangje Assam Meghalaya Sub Himalayan West Bengal Sikkim ge nchekyu je kreuze ket gena kreuze madai lungge Arunachal Pradesh ge nchekyu je kreuze kachum gena kreuze madai lungge le je salei Zai Rashtrapati Bhavan ge tatiben chekyu jiskui intakmai ge Indiaram gu Prime Minister Narendra Modi je te untip kai be bam ge te intau gai beta te bmai ge Jammu and Kashmir resi ge nam ke spy mramne rasi lam ge ne te be gari gdi be bas ngi be bigene hakau ge sukai bigene mina hang skui chai jana hangmadai chai dele za ipo lam ge Union Minister Ramdas Adwal ne saja agum jakle pe bamgulei designa India manai Pakistan ma kage harai ge dibe war harai te chura hangya nangudlei zakachulei zaichige hanam kya spy maramene kang ngi be gari bas ngaume ice
weakness mene sa je ngari kauge sukai di bachang do hanam kya spy mara me chige gimi ka bam lei zaka chudlei zai chige ring pad mara me hanam kya spy pnui ta inkyu changje chai ru tedlei zaka chudlei pnui kring be nri pad chil ra hangge hanam kya spy me bo pnui ta gene ten makta ne chai ru tedlei zesalei Zene Sikkim ge Prem Singh Tamang je Sikkim State go Chief Minister lo pakna behang teun tip kai ka kadai delei zaka chulei Zene Pakistan re sige nam kya spy mene gari gdi be bas kang gi beze TRF mene lei zaka chulei Zene Modi 3.0 ge pui mi hangsna ministers la lei zai poro ge hangna a cabinet ministers lei Zainderam gu Prime Minister hangge Narendra Modi je teun tip kai lu bachang ge anjana mamai ge Delhi ge narai lang be cabinet meeting robam delei cabinet meeting robam begine PMAYZ lam ge na ngobuim lei na a krol ko chum heki teura pera pe kamkyu gai kakdai delei zaka chulei zai chiruna magza halu ta te me PM Kisan bam me 9.3 crores me jadu zarangkang pe pe derang sain tu gai delei zaka chudlei 20000 crores Mumbai Cricket Association MCA go president pe Amul Khale pakring be sau gai delei zaka chudlei plungkang gi be heart attack gene zana Malawi kede ge spy megun ne limbe minahang skui banai Malawi kede go vice president ja pungbe takai di bam chita di zelale zaka chudlei nri pet beta zai ka pe beta ze teuta zelale ze sale njnai mamai gene namai hegi gede re rasam pawbaza ai gene loi gai delei